Section 7AA Amendment Bill. We have Tanya Schwab. So, members, we have an earpiece about. Just get these set up. All right, kia ora, welcome. We have five. Sorry, just double check here. Yes, we have 5 minutes with you this afternoon. So please feel welcome to go ahead when you're ready. Tēnā koutou. Ko Ranginui ki runga ko Papatūanuku ki raro, ko rāua ngā mātua taketake o te katoa. Ahakoa he poto te wā me mihi ka tika. Ka rere ngā mihi maioha ki te mana whenua i konei, otirā ki te tangata whenua katoa o te motu. Mō o koutou manaakitanga mai ki a mātou ngā tauiwi. Tēnā koutou. Ngā mihi hoki ki a Kīngi tu heiti a potatau te whero o te tuawhitu mō tō arahi i ngā iwi o te motu i enei wā raru nei, tēnā koe. Ngā mihi ki te whare hira nei, ngā mihi hoki ki ngā tohunga whakapākehā o te whare āku whakapaha mō ngā hapa kei te ako tonu au i te reo Māori. Ko te mihi whakamutunga ki a koutou e te rangatira mā o te Kōmiti Whiriwhiri mō te ahenga nei tēnā koutou. Ko wai au, no tiamana no wiwi no ingarangi o ku tipuna, e noho ana au i te maru o kaitahu i te waipaunamu, me mihi hoki ki a kaitahu. He tangata tiriti ahau, he whaia ahau, toku rua āku tamahine. Ko Dr. Tanya Schwab tōku ingoa tēnā koutou. Ko tai a tinana mai ahau, hei mea atu ki te kawanatanga o te karauna. He tangata tiriti ahau, e whai ahau, kaore au i te whakaae ki te whakakore o te Section 7AA i te Oranga Tamariki Act. Kaore au i te whakaae ki te whakakore o te tiriti o Waitangi i te turerā. Kaore au i te whakaae ki te whakakore o te... Kaore au i te whakaae ki te wehenga o te tamaiti Māori i tōna tuakiri, i tōna iwi, i tōna reo, i tōna whenua, i tōna ahuru mōwai Māori. Kei te mohi o pai ahau ki te mamae o te whaia i riro ana tamariki. Engari kaore e tai ai au te mohi o te pāmamai hohonu o te iwi Māori, e hiangareanga i riro atura. I tōku haerenga i te ao Māori i ngā tautata nei, ki te ao ka Māori te kaupapa, ka puawai te tamaiti. Te atāhua hoki o ngā tamariki Māori, e puta mai i ngā kohanga reo me ngā kura kaupapa, ka tūtoa rātou i te marea. Tō rātou māia, tō rātou atamai, tō rātou atawhai hoki ki te tangata Ahakoa kōwai. Ko te Section 7A, tētahi mea ki te whakahaumaru awa āhuatanga. Kei konei au, hei tangata tiriti, ki te whakamaumahara i te kawanatanga o te karauna, nā te kuini o ingarangi, te kupu taurangi, ki te tangata whenua, kei ā rātou te tino rangatiratanga o ā rātou taonga katoa. Ko te tino taonga o te iwi Māori, te tamaiti. He rautaki mō titi tangata te whakakore o te Section 7AA. Kei i riro i te hituri o te tikanga whakawhenumi i te motu nei. Kei wareware te raupatu. Ko te Section 7AA tētahi mea ki te whakatika i te he. Tēnā e ngā mema o te komiti. Kawea atu tōku riri ki te kawanatanga o te karauna. He unuhanga taniwha tērā. Kia rite e te kawanatanga mō te taniwha tangata tiriti. Kia kaha, te aki ki te pāremata, me noho haumaru, me noho motu hake tonu te Section 7AA. Kia āta whakarongo ki te tangata whenua, mā rātou te oranga o te motu e ārahi. Ki ngā iwi Māori o te motu, āku muri aroha mo te he o te kawanatanga i ngā wā o mua i enei wā tonu nei. Kia kotahi tātou a tōnā wā, toitu te whenua, toitu te tangata, toitu te tiriti. He mi kore te take rā,
I te puku o te pouri, pui pui aki, oho, ka hangau kai ngā kautia. Ahakoa, pāmamao, nā uahau nā kukoe. Ahuru mo wai, e taku tau, te puku o te pōuri. Urui a mai, I rangi a te a. Urui a mai, I tō whenua. Urui a mai, te kākano. E kore ko e ngaro. E kore ko e ngaro. I te puku o te pōuri. Tēnā koutou. Kia ora. Thank you. Thank you for making submission and stuff. Thank you. Tēnā koutou.